Hornbill weekend hon any campaign of vegan sibai tunia interview tangdai tak ian ding wa hi le puwan nei tluanga ama ai le tunia viewers state heading introduction kon boldinga Lengzian magazine Mizoram Laser magazine min thangma ba editor hiya YK lawin ama hi le government na ana top sana entrepreneurship langa na akpia igama dinga panlatu Mizoram khowela dinga panlatu hiya YK lawin Mizoram Media House te laga min thang pen khat zone la ownership mi thum te laga khat a hi a lekhabu som sa tam zo gela Mizo thinker le philosopher chi the hi la hi a tune olympic ding puwan ei tonga question lamga par ki thon ding a hi a aman aizola par onan sa ning a hi tuin interview pangal de wa hi Ama saber tua heti pandemic khovel boy no kara interview thena tur chance kan nei kan lom mani your first question for the day how is the situation in Mizoram how do people there cope up with the virus what's your take on this virus and the situation that is around the world tu lai ta khovel boy jing jung kala Mizoram te bangsin panalawa yai virus tung ta na ngai dan banga yai dan namasa ahingal de hi. All right, thank you, Hornbill Cable Network, for giving me this interview. It reminds me of my visit 4 years ago in 2017, June. Nisom ni Pakata. YPA Shuay Tutanen, Lamka YPA headquarters sa Kanlawin Mutoa. As far as I remember, the whole discussion was about Chinlung Tsuak in Pumkatna. YPS message was broadcast from Hornbill Cable Network there and our Zonit TV as well here in Aizawl. And here we go again after 4 long years. Kaile puma ngale Hornbill channel entu te zong chibai kabuk chewa. He pandemic hun harsa hi dam takatuar chuak turin Mizoram in unauten kandu saknasang ber kanhlan chewani. Well, personally, I'm fine by God's grace, and I'm waiting for my second shot of vaccine, you know. And you ask me, how is life here? In Mizoram, it's the same as everywhere. Enkim hi full stop anime. The streets of Aizawl are empty. We are all staying at home. Lockdown life becomes more and more difficult to the poor, especially for the urban poor. But this black cloud has its own silver lining. It's begun to take shape gradually. Virus himo mi zong equalizer ania. Intluk low tailava min siam tu. Patian min naitir tu. Bare essentials le minimalism min shiat tiam tir tu ania. Not only that, kay maanga Mel chia te tan mo kong e ka face mask. Oh, he face mask he. Mel chia te tan atra mani karantian it chu. Putluanga hey equation panina ni anga mitampin government kam de mama mayo Manipura bang sumnei lo sasan lei zeng zung maya alei hial bang le tampiom la himale wai bang kom kala nang government na top sana entrepreneurship analud mai nakisigia bolfu nakisaya bangziaga na top na government na non gen thediam oh zo na khir deu min zo tani government na bansa na private ka tho chan sarkar na hi tho ka tum vak ngai lova atira tangin ma se kanu le pa en kolan ngai awangin
andu danin kumsom pasari kani kuma officiating in sarkar na kathok trana Clark na sang ba ka bank ka te kain son kwal nuwa sang khat jak kwa somriat palia tangin Central Sarkar Office Group B Gazetted na kathok le a chuchukum som ka tho nuin sang ka jakwa som kwa palia ka ban sana mania ke din tumin ka beichun jomta a Government na ka sit lova ka tho puite ka pute ka hlo le ka service work environment engkima lung oilo na kanei lo chuti chunga ka ban chan chu ka dam chung in thil tam takti chin chak kaneya ka potential engine ka chaka mani ke din ka chaka self entrepreneur na hi ati theyem ti ka se chak boka chuwang chu ni mai ole tun dot na thum na putluanga lengjem magazine nana mukhia ya lengjem magazine pang hi dinga deina hiya banga role miso history culture le identity le literature na tuidan le napan lagdan nun gen thei diam soi sak theye sang ni le pakhata lengjem chanchin bu kan chua tana laser magazine anga chu ania kan tum chu ngai nom bengwar thlak chiar chak om le hlim om khani maya society reflect turani kan tia chiar tu te an intinei tu le tur an patronize tur kan ti boka tu jiak tu lar te le atharten zalen taka an in man theina platform ani turani kan ti boka lengje mi literature magazine ani berlem lova ma se kan thiam le thei chin china mizo trong dik man kha kan tum thin trong ti hausak kan tum hle bokani ma se pumang ka thuru khi ka sil du chengem o imo kan sal thei nge turani ti hi kan tum ru kania ti chon lengje influence te chu ka soi turani rang a chiar tu te soi jok turalom tuna do na abara kan do ra hi le pu vanei tluanga a mi zo khang lai te mani kenga ding ding le entrepreneurship langa nasata pan la ding mun chin gam china a gel thoina thuin zong platform china ni gena tunin mizoram in tammi entrepreneurship langa mani ki todel na lama bang tan tung tai lungkim hoi ei pan bang na chil bang tan tung ei pay bedding bang tan ome chinang gen thei di ei pumang please I'm not the strongest protagonist ti kha kan soi ma sate ang soi chu ka soi taman ye of course ziak le pulpit le lectern le rem chang zong zonga kan bealom ma se thiam kan ei tlema kanun hian alan tir phak lova ka insit hle ni mani nge na demonstrate ti chin mek mi chuanom tak mizoram atuna hian an omani tichuan how much the Mizos are progressing in self-employment in Mizoram ti minzotin kashia the progress is not at all satisfactory katidu ome nule pa abikin kay mani ang 1950s to 70s in karapiang tehian sarkar hian namin pe theireng done mo kantia sarkar kan ring reilu tuka self entrepreneurship lama kan fati kan zirtir harlu tuka kan tlai pa ani katimai society hian ngai ne reilu tuk bok tin educational system a helam zirna atlema tin sarkar hian hei ITI kan tiang chi zirna ba ka vocational te apprentice na tho tur in ko mu na lamte anti tok lovin ka shea dot le chon trade and commerce department kan ngai poimo tok lova sarkar hi chu ti vak ngai na om lo chu bak chu han soi sak ngai na ka shelova and how far we have progressed ti min zot le a the circumstance have begin to compel us tin soi taila to compel us to search for any alternative jobs other than governments chu ka ngai dana ni thillom om lampang chu a om donin ka shria lo thei lo na a lo thlenga nga chu wang chuan thalai te an har thar don an har thar tran hei huan thlai ranvul construction ti lama te po sarkar na ringot ni to lovin thalai tam tak tu na hian an kalme kani pandemic zo a hian good news alo imar sin karing abana dot na putluanga mass media na sem na hiwa yai mass media thudik paulan na haksana na tuak ngai hiya na lai bugel thunderbird tan chin khanang testimony hiya
yai thu ding na gen je in hak sat na na thua khak te non gen thei diam electronic media a private farm dina sul sutu ang devin min address in kasria a kan ni lem lo all india radio kum som ka tho nuwa ka trian tenen sang ni le pali november tha a zonet cable tv networks kha kan din ve chawa keini malama lps in lo tling takin an lo ti to a thudik indin puina a mo kha eng har sat na nge in to ti min zota hei hi a har le tran bik le tran lo bik nei lo sham hi kan tum chu ni maya news a in opinion tarlan dan tok hriat hi al har kan tireng kan zirlai la ni reng ani zirna hi top lo thunderbird chungchang min zota it's a short story based not on true stories ani mai ome kami mal testimony ani lem lova upload khapua chopania ka feelings ka tarlan na ani thudi ka tarlan awanga ka harsat na mo ka machon dan tepo min zo ta sang kha ko som sari pariata ka graduate atangin karil rualo langa piang hi ka media man thiam format sang mangin kalantir khani maya digna ka tarlan miau chuan chungrila sual ve thau kani chungpo in dik anga kan lan tal kha ngai ve a chu kanun thunun tu ni mai Mahatma Gandhi tu soikha dikasin a man is but the product of his thoughts what he thinks what he becomes ati lo dik zia lan tir tu te zinga pakhat kha nang poinia keipo kani mai he kum somli chuang chung hian ti sual palle hriat chian lo te tam tak kanei karinga mase diknala batrang theya pathianin min siam hi kalomani abara kondoru chu putuanga zoram khovel mizo te laga war class speaker le pasien tu theology lama san na tak tak mi tampiom na social reformer dale social reformer le dan le motivational speaker dan nauma yai nangai to na thu na teu kha pasien silpiak ya talent hi ai kele hard work gil na bang na chi zon o hian non gen thei diam activist te chu kan ni veng chu Mizoram le ache vela pathian tu shil tu thatak takan omrenga alom omani bezel ro se mase thalai ten career le hringnun le nun phung ko mu tu an mamoa fui phur an mamoa motivate an mamoa nakina vanram nom tur zia hriat ai chuan tuna in hlo na turi hriat an mamo zok chang hi omani chumi ti tu chu kan tlema shil tu kan tlema a tool box sia thalai te an tui hal box sia ke hian hriat kalo hlo ve mialani po in ka shil du che chumo ka thiam wang ni lovin keima wang po ni lovin a topic hi need of the hour ani awang le a soitu kan tlema wangin ke hi hriat hlo kalo ni ve mai mai ani karing chuan talent min zota karin danin 20% vela niang adang chu ram le nam mangai na kati lo chuan katan damasot hlei nem ti khopa mo phurtu nia in hriat na hi apoi mo zokin ka hria tin in talent nge in be nge itia izo na ka singular ani lo plural ani midang chu ka soisak theilawa an talent po ni mai theini ole ptuanga na podcast youtube na thugen na thupi tak tak te kan ngai mai kia hiloin a comment te le khanglai te bangchin reaction u chi kana engi ya tunia kon doru chu ke tripi khompi champhaya na thugen kha thupi ma kana sa why na gen na ding bangchi tugin na prepare angai he tu ten bangchin angai wa why na gen lai takin abo ruak a spirit na teng thoya non gen sal thei jek diam kathu soika ahun kha income service pangai ni lava mual income ang dewania a occasion mil turin zang khai thei ang berin thu kha ka soyani sang ni le pakhata ka soyani a kumsom hnialiam nuwa hi chuan thu kan lo war de nin ka ria engpo ni sei lo ngai thla ka lo me tunia na kon dorun non chu tluanga
Mizoram te hian population control in ngai sakhama ma wa hima le tuna in political crisis boundary le nam dang te to ki boina hi fu akisaya ai kele yai kha pai pi to zel ding hoya wai ke iloin manipur lama le zona thak te nam dang te to ki boi chana Mizoram lo ngal him na ding om ke chi nakpia mitam zo te kan o hita ya zona thak te bangchin kisui khom the ding ya zoram khovel bangchin ne nangai to a bangchi banga om di ya na du thusam nun gen the diam Mizoram population control hi kanti fu lo kati top mayang family planning mga India mainstream ma inzirtir na ka missing tam na state adika kan state anga hian adik velo adik lo zia shin ko santen tranan la mek ma se ahar leni kasoidu kan soyange min zot boka Mizoram marla malam ka baka tui chapai thingkang pai pum puya kan unaw tam tak Mizorama in lo luta chaklama kali ka bovalia kan engale banga unaw tam tak anlo tlathamek zelboka kotlanga zampui tlang dunga beliang chi wangmun mong chuan le khodangami te po Mizoram anron pana alazok khu ta haflong bul fiang pui khua biate unaw te melpo aizola hian kan lo mutrana Christian in mu khom le khosak ho hi chon nuam Mizoram hian welcome lo anei lo kan welcome vek ma se thil pakhat ka soidu ani kan chin lung khovel kan thire ro chuan hetia kan pem khom zel hian kan chin lung khovel hi kan tizim tial ani khoirama po local conflict hi chu a om vek voina Israel te hi enila raltlan zok ni ai chuan harsat na kara po ram lua tu zok ni hian tumtlat chuchuk kan tumtur ni hian ke chuan ka ria zo na thla kat chin lung chuak ti zok te ang a concept ka zau zok in sui khom kan soi hian ma ni roots kalsana ma ni culture kalsana Mizoram pem khom vek hi ke chuan ka advocate ngai lo mani omna mun treva mani culture vong him chunga inpo inti chak tran rual in puiton hi ka in sui khom idea ve chuani e ole tunia ringa ik interview na last question kon daru chu puwan nei tluang a zonet founder le ownership tela khat na hiya yai media youtube es abanga chi survive a na log hiya ai kele i gen thamching khollo yai tung tang adin mun non gen the diam oh media house pillar poimo tak zonet tiamin fakna hi phulo inti tak chungin keile ka tho puite ai o in lom thu ka se engtin nge mind son ti min zota hon bil niamo zonet aniamo kan lockdown chau ti in thila in thla ka analog atangin digital setup kan in thla klanga voile khata a lui thut zela tuna social media 5G in lo thlena tumle to a chumi huna YouTube ang chi chak tur zia kan thelok veka kan in buat sai lok chana pathian thu ang dewani old testament a chuan media hian kan du huna kan du danin kan du lai chau hretura kan du te nena information hi kan petrina he new testament a hi chuan thil hredu tu in hriata du mo hriata du huna hriata du lai chau ama du dan chia hriat tir hi kan tum tur alo ni ta a kan tum dan chu zip engti kan soi thiang kan company secret te po om veng chu nia tak tak kan lockdown vele business setup tharangai zela business anga kan soi don chuan a lock lowani mase lock hi kan tum berani lo tlangin ka hria nangni po ni ve thawang media manga mi puiten he na hriat tur dikle rin tlak tar lante azau theyang bera kan tlang mi unaw te nen thlen le sui khom le in nai tirte
kan tu mani boka aman ruate chu sports te entertainment te news te niang chu ti chon zone ta hian kan machuan ber a sarkar na ban sana zonet office ngak tu puar kelian zualan sangni le som pakwa mars thla hunlo takin min liam san thut maya he kum som pasari kan kalchung hian har san tam takkan paltlanga mase problem nilovin kan soita kan khan challenge angin kan lakma chon ve zela kan pu arkelian zola dreams le vision ti hlotlin tumin kan la bei ve zela ni le ni e inva in lo himdam ula he hun khira hian kan za in pathianin min ompui ro se hun min pe kalom tak zetani kalome ole Hornbill Cable Network en kempe in tunia pufa nei tluanga a parin holim na ngai no hoi tak ingai tawa migil lemi thuk thuge na hiya asul nu sui tak ma ba hiya mi zo pawa podcast te tamzo hi e pound kil len hen la ale khabute le e khang lai tin le tamzo sim the le chi kha dei sak wai ma ma tunia hiya banga migil lin isak the dinga hiya cable network Hornbill Cable Network a hon interview sak jagin pufa nei tluanga tu ki pak thu gena en tu te ting ting kiang ale ki pak thu kon gena ka kinep na le ka thum na hi le ngai he teng teng in log na na ne dingo ka kinep na hi social media lama enten na reaction na feedback le na comment banga hiya zoram khovel miso chin ko kimi zo te bang chi banga unao ki thutuak the ding hiwa pan lak the din le solution diu ikikum the diwan thune din Hornbill Cable Network weekend on yaitan asota hi